Agas unay ni ayat biag ko aya siya kay kayat ko kung man nga umapay ni patay ngentay mapay mukas wilat kasasaad alul waklat manat naghanap jakun magawi
kabalingan. Yan tangay nasubok kometen, adi ka mayayaw awan. Di nakadnet sa dengan, nga ay ayen na takararwang. Di nakadnet sa dengan, nga ay ayen na takararwang. Isunan por Diyos kadi, isunan tagaasihag, akal kalipungawen, kadagito'y apagtuukag, talo taripatum, tungong mapugedana. Anantukat pa'y servina, ken gaway ko ngagbiag. Anyan ayan, agulid mo ken
panesen tuy lubong ko gapuken ka tarabat niyayat inkain parik na kasanupay abiyagek nakaltay asa pata awan kameten bang arken liwliwang kasanupay amarik na ayat na darisay nubukod kumeten tuuken liday ngamin ayat ko awan kameten dito'y sibay anya kadit nagbasulat aginurang unay ang naw tiga punga sakitan day tanake
kagtengkat papanam. Kauray no di kanto makikita. Lumaan ninawa tulat ta dayta langlam. Amang palagim na sami akalmat. Kasanwa madaan na bileg na undas. Ama maglunit des
nagpaka